MCA wa Kolo Zipporah Kinyoro ijikene muno ya Zendikei na shumiritie na kumeneria mibwi irangavana Kawira arerekereria mubunge wa TNS Mpuru wa Borin na sande takathuri akiwa Mpuru ne kiroria kia uma kia Meru na no kabeleria Meru tongere buthuku bwa ngavana Kawira. Zendikei ariwa utebi abadiire kuthuya thirikari ya kaunti ya Meru na ngavana Kawira na ibange ke siasa na ntumo chemo na ULA team oversight yuririko na ni kubango na weta na mbere ura pakathiurunka ndene ya kaunti ya Meru kuona ni orangu ikurutwa ndene ya kaunti ya Meru. Mutugikare aina riboti igoro kirediunga ya ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza mirigene igembe kone tiurwa na nkibara twathiurunka nkibara bawithoko bakuria nkibara yumambi eno ntokoya kemenge kiukambiria kwathio uko wimoko wa Meru ukobera na wena nge kuro nyumba wena mwari nyumba wena mama weta ronda kuremano achemania no abiri turukana tugera imporo na kadhuri mbuto bera ibo ni miadiari MC wa korotwa kire bunge ya Meru Zipporah Kinyoro ijikene ta Zendikei onene kuthurwa nio uga ni kuruba kubirwa imakosa muno no tutugire turenda kubira ngavana mwankarete maendeleo tumira keberi isaini ya kuonania no mwanka tumuthingate no mwanka tumuchonkone mwankarete maendeleo kingi kiri Zendikei no ugite mwankene jwa 2017 ngavana Mwangaza ndire ari mubunge wa Ekuru na ugite ngavana wagatene Kiraitu Murungi ari kunywa muma niro Kawira agurira kibao kya gutaraura Kiraitu Murungi agutumira kigina kiawe nawe Zendikei akiwa kinyabona kaboro yao baritumira kibiri kumbira mirandi ya witi na mbere na kuthujo utumiri bwa kigina kiri thirikari ya kaunti ya Meru kwa miaka 5 kuma 2017 ntukwira Kiraitu apishirwe irio ngavana wagurire kibao urambirio kamata kwe mtu akwira ugo ukathiuruka Meru kaunti ugitaraira Kiraitu masabu uga ngavana tugakubira miaka 5 o uri otarire Kiraitu masabu miaka 5 na woni betete kwija kibao ankwira bwa ngavana beteta kwija kibao ja kiro tarire Kiraitu miaka 5 Nkuruki Zendikei na kuwa kiroria wa siasa ja Meru udaba kumene mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori akiuga narorerie ngavana wagatene Peter Munya na Kiraitu Murungi baragwa guchwa ipindi byao bya biere muthingatanio antu bange baukara baikwira 10 bila breaks yau imbroka cia siasa berere Munya 10 bila breaks Munya ringana nde ja ngaremera bachoka obo bera Kiraitu 10 bila breaks bachoka Kiraitu nwe akinywa instant na thai no baba ukwira 10 bila breaks kankwire kiroria kia Meru gionka kiratwije Mpuru wa Bori aroreria arauga Munya akagwa aragwa araroria arauga Kiraitu akagwa aragwa aroria ugo kagwa no kagwa ugwende ona yeke kwe kathira mbureki ugwenithi na muthiene kinyanga bana Kawira Mwangaza kuga atitikire micemania ya gisiasa iria kugwanithania na maandamano kuma kiri mubunge Mpuru wa Bori na seneta Kathuri Murungi. Zendikei no ugite batembaro bakathithia micemano kiri icigo mbunge bionthe gutina mburio ntukwira twari mawa ngavana mucemani jwathithirwa barabarene mukamatio kuo kiondo na kamatite mbeca atindire ngarene ja betiri atindire ngarene ntuko yonthe na twathithia mucemanio ndenda gukwira utikio kathithio turigiria kuthithia mucemanio ndene Meru County nonto Meru County tieku ko ei kanya ne antu ba Meru County baitira ngugi na nonto utikwenda kurita ngugi urenda gutinda cinema ri na njirene tugakonia mantu ngavana magicigo mbunge kia Southiment nke reportera Teto Sheweru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.